Qismati asosiy jalasa imzolab ketsarim, savol marhamat. Уважаемый глава Муслимович, и сама вернулась. У меня два вопроса. Первый. Казахстан признает наличие вируса дельта, потому что по признакам заболеваний многих больных и по тем признакам, которые описаны ВОЗом, у нас сейчас именно идет вирус дельта. Есть ли сейчас выработан новый протокол лечения этого штамма? И второй вопрос. Еще в апреле текущего года министр России Западешава договорились о поставках спутника ВИ в Таджикистан. Но прошло уже столько времени и до сих пор поставок нет. В чем причина? В том, что ВОЗ до сих пор не сертифицировал, и Таджикистан, если купит его, то, возможно, по программе КАВАКС мы дальше ничего не получим. Или же все-таки ведутся какие-то исследования, переговоры, хотел бы узнать подробности. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что ваши вопросы очень важны для этой аудитории. По отношению дельта вируса, который сегодня циркулирует в Таджикистане, мы уже все положительные образцы в установленном порядке отправлены в специальную референс-лабораторию Лондона и ждем этого ответа. Но я скажу, на основании тех клинических признаков, которые развиваются у больных, на основании тех осложнений и скорости распространения вируса, мы определенно можем предполагать, что этот вирус они есть. И тем более он циркулирует во всех соседних странах и представляет наиболее опасность для общества. В отношении спутника ВИ Министерство здравоохранения уже была личная встреча министра здравоохранения с министром здравоохранения Российской Федерации. Они договорились, и на уровне правительства решается этот данный вопрос. Я думаю, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и мы готовы сотрудничать с любым видом вакцины, которые одобрены ВОЗ и которые, согласно международным конвенциям, не может нанести вреда населению. Разработан ли протокол лечения вот этого дельты сейчас новый? Потому что многие врачи до сих пор лечат по протоколу COVID-19. Но согласно нашим взаимоотношениям и взаимодействиям со всем миром, используя все современные средства связи, все меры, которые предпринимаются для любого варианта, для любого штамма вируса коронавируса, они эффективны. Независимо, согласно исследованиям, за 1,5 года циркуляции вируса он мутировал более чем 16 тысяч раз. И все те меры, которые на сегодняшний день практикуются для борьбы с COVID-19, они остаются эффективными, включая вакцинацию. آرام بیناداری و پایکر و سرطبی به مطمئن کربلا شانس داده شما می‌کنیم که بیمار از کلی نوعی روشان در کلی نوعی روشان از یک از بیماری گرده اومده در کلی مؤسسات در مستقل یک از قبول کرده همین شخصیت ارزنده قبول کرده و اون 27 و در چند یک کسات معلوم و تعهد کرده بسیار ایمان از اون هم نفر و محترم شانس داده می‌بینه بیناداری ما پایین. سوالی ما وقتی کارشویان بودن و مدیری تلفن توجیه است. همه روزه شما طریق آنلاین کانفرنس یا میگذارید با کلی بیمارخانه‌های جمهوری. در ساعت‌های 8 دیگه سر میشه تا ساعت 10 11 12 شب دوام میکنه. آیا علی توجیه خوبه که اگر روز فعالیت کردن میموند یا نه؟ چون که اگر بتونم که علاقه 18 20 ساعت در فعالیت است امروز فعالیت دارد. دیگر سوالی ما وقتی هیچ اجتماعی است چقدر که معلوم میشود 42 میلیون 220 هزار سومانی یا که 88 از 7% زیاد مبلغ وسایل اجتماعی کشور روانه کرده اجتماعی تندرستی لیکن اجرای شما همگی 88 از 10 یعنی 22 از 21 از 3% همین مبلغ میلیون ها سوم مبلغ خلق همین اندازه‌گیرنده است که استفاده بکنم به شرایط چی گفتم میتونه و دیگر رویدی همین به تفاوت بیماری کنم. گرچه که فوقا میگم یا دیگر میگم یگان بیمار ما دسترس نکردیم یا که ندیدیم که به مبلغ تفاوت کرده شده. چی میگوید این؟ فوقای همین مردمی که بوده که بسیار کمزاد میبودن در بدر میگردن لیکن تفاوت یا همش از سه بود از دو خالق حواله بود. گرچه که از بوده کشور تو مبلغ هم تو جدا کرده شد. Teşekkür ederim Savutun.
мо боиди ҳаррӯза гузарондани ситораи бо роҳбарони муассиса гуфта метавонам ҳам ки мо фақат бо ҷалби роҳбарони муассиса роҳбароне ки бевосита ба ташкили хизматрасони тиббӣ саркор доранд. Лекин он духтурои қаторе ки ҳар рӯз шабонарӯз дар хизмати мардум аст ба табобати COVID-19 ҷалб гардиданд, онҳо бе ягон монеа шабонарӯз кору фаъолият доранд. Шумо медонед COVID-19 историяте аст ки имконият намедиҳад ки дар бемора дар бистарияш дар хонаҳошон рафта зиёрат карда чиз кунанд. Ва ё бевосита пеш аз ҳама нигоҳубину наздикашон духтурон ва ҳамширои шафқат дар табобати ҳавза ҳастанд ва вазифаи он ситораи ки мо шабрӯз мегузаронем барои баланд бардоштани сифати назорат, пешгирӣ, табобат ва бартараф кардани камбудиён. Устоди муҳтарам, вақте ки шумо мегузаронед дар конференсия бо ҳамон духтур, ҳамон табиб, ҳамчун штаган бо ҳамин мардума ҷамъ мекунад. Аз сари ина маҷбуре ки он чизе ки шумо гуфте биёда расонад. این پروسس رفت شده کجا چندین ماه شد همین چیزا در وقت کاری با اشتراک همه 5-6 نفر گذراندن ممکن بود که این خیلی است که با همین وای جمع کنن از سر اینا فهمونن این پروسس همون کار شویم یا کار ناشویم شدن طبیب بسیار سخت میرسه. مقصد اساسی ستاد جمهوری در آن است که استانداردهای بین‌المللی که امروز در پرکتیک تبابت کووید 19 هست تو هر یک شهر نوعی رساندن و شماره بازی با تکرار میکنم شماره زیادی طبیبان که در این طبابت زیاده از 12,000 طبیبان و 3 مرتبه زیاد همشیره شفقت جلب کرده است. آنها را جمع گیر کردن و در یک لحظه غیر امکان می باشد و همش در دلوات کاری است. لیکن این ما کارهای برای چی بگذاریم که تمام طبابت و تشخیص از روی الگوریتم یگانه ҳозир аллакай панҷум нашри табобати пешгирии коронавирус ба нашр овардааст. муҳтарам вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҷаноб Абдулозада ба имзо расониданд ва паҳн мегардад. тамоми имрӯза стандартҳое ки имрӯз дар ин соҳа дар онҷа дарҷ гардааст ва дар ҳамин ягона табобат мо ҳаракат мекунем ки чӣ дар деҳот чӣ дар шаҳр вақти табобат як бошад, сифати табобат як бошад. мақсади ситод ҳамин аст. ва дар бораи ҳифзи иҷтимоӣ саволе ки мармаш ҳоҷихон мешавад агар вобаста ба масъалае ки ба ҳифзи иҷтимоӣ алоқаманд аст, ман гуфта мехоҳам ки аз буҷети давлат 179 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. аз ин барои кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ که بواسطه برای دستگیری طبقه‌های کمبزاد و نادر روانه کرده می شود 110 میلیون سومانی می باشد که نسبت سال گذشته 24 میلیون سومانی افزایش یافته است. و من یک چیز گفتم میخوام کم تر صفرهای شما راستیگه نمیدونم از کدام منبع گرفتگی است که من گفتم میتوانم که با حالت امروزه از 110 میلیون سومانی با جنبست 6 ماه سال 2021 59 میلیون سومانی با 262,000 oilaи камбизоат пурраф пардохт гардида аст ки ин тахминан 45-46% аз худкунии маблағҳоро нишон медиҳад. дуюм маблағҳои боқимонда 11 миллион сомонӣ барои дастгирӣ тавассути фармоишҳои иҷтимоӣ мераванд ки дар нақшаи вазорати молия маблағгузори онҳо дар нимсолаи монда шудааст ва мо насиб бошад моҳи август озмун онҳоро эълон мекунем. маблағҳои дигар қариби 5 миллион сомонӣ барои осоишгоҳҳо барои собиқадорон ҷангу меҳнат ҷудо гардидааст. шумо ҳаматон медонатон ки оғози фаъолияти ин осоишгоҳҳо мавсимӣ аст ва он аз моҳи май оғоз меёбад. аз моҳи май ҳисоб кунедон мо нисф маблағҳоро аз худ кардагӣ. ба ҳамин хотир бовар кунедон бо маблағҳои алоҳида мераванд. инҳо ҳаҷми пардохти нафақаи маъюбон мешавад ки ҳар моҳ дар доираи то 49 миллион сомонӣ барои 157,342 нафар маъюб пардохт мегардад. ман шуморо бовар мекунам ки маблағҳое ки бевосита барои дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ ҷудо кардагӣ ҳастанд дар таҳти назорату бевоситаи низомҳо ва сохторҳои дахлидор қарор доранд
ва мо худамон нисбати масъала ҳама вақт назорат ва чораҳои қатъӣ андешида истодем. иловатан гуфта метавонем ки ин 6 моҳ аст. Он чизе ки ба ҳолати 30 июни соли ҷорӣ иҷро нашудааст, вай ба давраи квартали сеюм мегузарад ва то охири сол албатта 100% нест. ин ба ҳамагон маълум аст. лекин ҳам чизе ки кадом қисмати маблағҳои иҷро нагардид, вай ба квартали сеюм гузашта иҷро мегардад. баъд аз фурсат истифода бурда барои як ахбори дигар барои шумо гуфта мехоҳам. Дар баробар ин маблағҳои буҷетӣ дар асоси созишномаи тарафайн байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки ҷаҳонӣ иловатан дар доираи лоиҳаи вокуниши фавқулода барои пешгирӣ ва табобати бемории коронавирус барои дастгирии табақаҳои ниёзманд маблағи тақрибан 842 миллион доллари амрикоӣ ҷудо мегардад ки ман фикр мекунам мо ҳаракат мекунем ки ҳамин маблағро барои 166 000 оилаи то охири сол таъмин намоем. Саломат бошед. Оиди ба таври музнок расони табобат ба коронавируси 19 пеш аз ҳама қайд кардем ки бемории COVID-19 табобат надорад. COVID-19 чӣ ки шумо хуб медонед, он табобати доровории зидди вирусӣ таъин мешавад. ин дар асоси тибби далелнок ягон асоси худашро надорад ва пеш аз ҳама нафарҳои зиёде ки шакли мусбит доранд беаломат ё ки шакли сабук доранд, онҳо табобати зиёде надоранд ва пеш аз ҳама мо дар фоизи зиёд ҳамин касоҳо дучор мешаванд ва табобати онҳо ба таври амбулаторӣ барҳом омада шудааст. тибқи протоколи клиникӣ ва алгоритм иҷро гарда истодааст. мақсади он аст ки вақте ки касал сари вақт ба табобат фаро гирифта нашавад ва шакли имрӯзаи вирус тез инкишоф меёбад ва ба аваризҳои гуногун ба системаи лахташавии хун, системаи нафаскашӣ, системаи ҷигару гурда зарари назаррас расонда онҳо ба ҳолате мерасанд дар муддати кӯтоҳ ки давлати комплексиро талаб мекунад. дар ин маврид мумкин ки баъзе нофаҳмоӣ шавад. سه سوال داشتم. یکم سوال در مورد حدود دوروبری البته شاید معلومات گذشته در خصوص پرچوخی وارداتی دوروبری لطفا بگویید که چرا دوروبری این بود که خانه‌های توریستان فروش تاثیر شناخت اگر نگرفت استفاده و همون دوروبری که قبلا بود بودیم و در خصوص دوم دوروبری که بود برای табобати COVID-19 ворид мешавад, аммо наҳномааш мустақил даша пояни дору рафта шунавем. Саволи сеюм дар асоси тақсимоти ваксина. лутфан бигӯед ки оё вазирати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим ё ки ягон нақша дорад ки чӣ қадари аҳолӣ дар соли 2021 ваксина фаро гирифта мешавад? Ташаккур барои саволатон. дороворие ки имрӯз барои табобати касалиҳои гуногун ворид мешавад ва ҳамашон аз расмиёти муайян гузаштанош лозим ва вақте мутобиқат намекунад пеш аз ҳам ба сифату дигари қонунгузорӣ ва аз муомилат гирифта мешаванд. табобати COVID-19 имсол вақти сарзадани мавҷи навбатии коронавирус ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки 21 июн соли ҷорӣ таъсис гардааст, соҳаи тандурустӣ омодагии худро аллакай дар сатҳи лозимӣ ва сатҳи зарурӣ таъмин кард. аллакай мо то имрӯза тавонистем тамоми захираи дороворӣ, маводҳои худмуҳофизӣ, тамоми таҷҳизот барои ташхис ва барои табобати ин беморӣ муҷаҳҳаз гардида шуд. ва ягон дар ин масъала аз тарафи шаҳрвандон ёки рӯзноманигорон ягон бахира ин масъала гардид ягон проблемаи ҷиддӣ мо надоштем. масъалаи тақсимоти ваксина он қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 83 аз 22 марти соли ҷорӣ дар он тартиби тақсимоти ваксинаи ба аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадафи асосӣ дар он аст ки аз шумораи умумии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд 58 миллион нафарро
ба ваксина фаро гиранд ва фоизи фарогирӣ бояд 62.5% ташкил диҳад ва пеш аз ҳама ба гурӯҳҳои имтиёзнок гурӯҳи асосӣ инҷа мо ташаккури зиёд мекунем ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама ба пешвои муаззами миллат ки пеш аз ҳама духтурон фаро гирифтанд ва то имрӯз 111,000 нафар духтурон ва ҳамшираи тиб, кормандои тиб ва ваксина фаро гирифта шуданд. ин рӯз шабонарӯза кору фаъолияти давом дорад ва ягон тарз байни онҳо касале ёки шакли вазнин ёки дар реаниматсия ки фавқ дар байни онҳо ба қайд гирифта нашудааст. саволи бояд посух надодед дар саволи волидоти дорувори ва ҳамзамон вазорат тандурустӣ ҳамин дорухона албатта назорат мекунад. дар ҳамин шумо чӣ қадар дорухое ки сифаташ ҳаст шумо аз дорухонаҳо гирифтед? Ина мо аллакай мо дар пресс-конференсия гуфтем. و برای سریعت نشدن این افراد و بیماری‌های کرونا چی تدبیرها انجام شدند؟ تشکر برای سوالتون. البته ما در تمام مؤسسات بودجه حفظ اجتماعی تمام قاعده بهداشتی را چیز کردیم تامین نمودیم و تا امروز همگی یک نفر با شکل مثبت به خود گرفته شده و ایزولیاسیون گرفته شده تا برای ضروری ما اندیشیم. امروز بین آنها یکون پروبلم جدی نداریم. یک چیز ما اعلام کنم اما 100 ساختار 1 دقیقه همون مکمل کنم 193 ساختار ما در استرکتور حفظ اجتماعی داریم. چشم مرسد در دوام من 1.5 سال آغاز بیماری کرونا ویروس در یگان مؤسسه متعلق به حفظ اجتماعی ما یگان حالت بیماری کرونا ویروس را با قید گرفتگی نیستیم. از اون عبارت است که قاعده های خیلی قاطعانه جاری کردگی شکل وقتوی کار کرده ایستادن، یعنی بعد هر یک 10-15 روز کارمندان عوض میشه. به همین خاطر ما حرکت کرده ایستادیم با نظر داشتن که باشندگان خانه اینترنت ها، باشندگان مرکزهای ملی توانبخشی از نگاه بیمارشوی خیلی و خیلی حساس هستند، ایمونیتیت خیلی پس دارند. از همین خاطر ما چهارهای قطعی اندیشیده ایستادیم که حدالامکان از همین آفت همونا رو ایمن نگاه داریم. سوال شما به جواب نماند. همگی 44.8 تن از معاملات گرفته شد. این نسبت به سال گذشته 4 تن زیاد میباشد. امروز سوال درباره گذاشتن از تشخیص برای معاینه بیماری کووید 19 زیاد است. و شما لطفا بگذارید چند تغییر رو تشخیص رو امروز در انسان واقع دارد و آیا برای روابط احوال اون مسئله است یا نه؟ تشکر برای سوالتون. امروز ما از اول سال جاری تا امروز 235,000 طالب گذرانده شده. این در 11 آزمایشگاه ویروسی که در شبکه دولتی فعالیت دارند و امکانیت این طالب‌ها زیاده از 5,000 می باشد و در حالت واقعی هر روز نقد زیاد از 3,500 طالب گذاشته می شود و امکانیت وسیع داریم. علاوه در 4 نوع شهر نوع جمهوری تاجیکستان پیش از همه در شهر ترسونزاده، اسپارای استرافشان ما و کنیبودم ما به نقشه گرفتیم که در روزهای نزدیک تشخیصگاه ایلاوگی شده شدند و علاوه بر این چیکاری که شما می‌دونید 3 تشخیصگاه خصوصی هم توقع برای شهروندانی که از جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهور میروند آنها تعدادشان نه زیاد از 16% از شماره عمومی طلبا تشکیل می‌دهد. اخبار سفرزاده جمعیت سیزی جامعه سالمان جمعه طبقهای مانند اولی در این دوره پاندمی چی میتونه راهکارهای و برای این اشخاص کمک‌های عنوانی اجتماعی میشوند یا نه؟ من در بالا کرده گذاشتم تو شما اطلاع دارتون سال 2020 با فرمان
президенти мамлакат ҷаноб олӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон теъдоди 407 000 аз табақаҳои осибпазири ҷомеа сар карда аз маъюбон то дармондагон то камбизоатҳо дар ҳудуди 193 миллион сомонӣ ҳар кадомашон 400 сомонӣ пардохт гардид. Ин илова ба маблағҳои кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ. Имсол ман дар боло зикр кардам, ки тавассути созишномаи ба имзорасида байни Ассотсиатсияи байналмилалии рушд ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ратификатсияи он дар сатҳи парлумон аз 21 майи соли ҷорӣ анҷом дода шуд, дар кӯтоҳтарин муҳлат ина маблағи 842 миллион доллари амрикоӣ ба табақаҳои осибпазир ман номбар мекунам. Ино оилаҳои камбизоати кӯдакони то 7 сола доранд. Дуюм, ино оилаҳои камбизоате ки сарвари оила зан аст. Ва сеюм, ино оилаҳои камбизоате ки дар ҳайати оилашон маъюбон доранд. Мо ина пешакӣ ҳисоби китоб карда баромадем. Ин тақрибан 166 000 оиларо ташкил медиҳад. Яъне ҳамин 166 000 оила дар ҳамин марҳилаи муайян мо ҳаракат мекунем, ки то охири соли ҷорӣ дар баробари маблағҳои кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ буҷетӣ иловагӣ дар ҳаҷми 500 сомонӣ иловагӣ бо дастгирӣ карда мешавад. Ва фикр мекунам, ки интиҳои масъала нест. ҳамзамон ин масъалаҳо қатъӣ дар сатҳи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кор рафта истодааст. фикр мекунам бо баъзе фикру ақидаҳои дигар ҳам ҳастанд. ако ман пештозӣ карда намехоҳам, фикр мекунам вақти содаша баъд мо нисбати ин масъала ҳам ҳарф мезанем. Марва Сауд. بسیار سخت گرفته بوده و در نوع دوم می‌بینیم که حتی وقتی که به جنازه میروند مردم بازدادانه میروند و می‌دونن که یعنی این نفر شاید کرونا ویروس خوابیده باشند و چرا بهداشتی در این از طرف شما نیست که سخت گرفته نشد و مردم که واکسین گرفتن با اطمینان می‌بینن که 2 دفعه گرفتیم شاید که کرونا ویروس با ما حاصل نمی‌کنه و همین هم مصمم شدن و از لحاظ بهداشتی خودشان نگاه می‌دارن. وضعیت جلوگیری کردن همین که واقعا این دوره ادامه دارد شما چیکار می‌تونید انجام بدید. بعدا راجع به تشخیص‌ها آیا عالمان ساحه تندرستی تاجیکستان همین ویروسایی که در تاجیکستان در مردم تاجیک هستند یگان تحقیقات رو می‌گذارند یا نه؟ چون که می‌بینیم عالمان جواز برای هر یک نفر هر یک چیزی پیدا میشه تحقیقات می‌گذارند. لیکن از مسئولی فعالیت عالمان ساحه تندرستی هیچ اطلاعی نداریم در این موضوع شرطی و راجع به پزشکان خانوادگی آنها تا چه حد اختیار دارند در همین آگاهی از کرونا ویروس که آنها بیشتر با مردم سرکاردن ما به محسن مچتان داریم آنها یعنی متخصصی شد هستن آنها بهتر میدونن خوب میشد که این متخصصان همین به محسن مچتان رو بیشتر فعالیت تجربه کدام دارند یعنی بیشتر از اونها ما باید استفاده کنیم. ما فکر نمی‌کنم که پزشکان خانوادگی از بوده این چیز داره. هرچند که می‌توانند در جلو به زبان اقام کنند. لیکن از همین متخصص مچتان بیشتر استفاده می‌کنیم. همین متخصصان در دیگر دستگاه‌های تاجیکستان و همین گروه‌ها یعنی گروه پزشکانی که باید مردم که کرونا ویروس شدن در تشخیصشان شرکت دارند یا نه؟ Ташаккур зиёд. ин саволе ки шумо додед бениҳоят муҳим аст. Он чоравое ки мо имрӯз шабонарӯз барои зидди коронавирус чораҳои гуногун чораҳои меандешем ба 3 гурӯҳ тақсим мешавад. гурӯҳи асосӣ ин пешгирии аввалия ваксинация ба ҳисоб меравад. Дар тамоми дунё аз ваксинат беҳтар чиз нест. ваксинация роҳе ки тамоми давлатҳо вазъияти дар худи давлат дохили давлат ором кардан ва шоҳиди шумо ҳамин ҳастем. бисёр давлатҳо ман мисол намебарам. ин чизи асосӣ аст. Он
омилҳое ки шумо номбар кардед барои пешгирӣ панҷшавии коронаравирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят зарур аст ки иштироки мардум ва дар ин раванд мо мехостам ки рӯзноманигорон хоста рӯзноманигороне ки имрӯз қарор доранд тарафи мо бошад, дасти рости мо бошанд ки дар ин раванд мо бояд бо истифодаи қувваи бузурги рӯзноманигорон таҳлилҳое ки суханоне аз мутахассисони соҳа мебарояд бо таври дуруст фаҳмонанд. Ин беморӣ чӣ хел ба Тоҷикистон ворид гашт, яке аз омилҳои асосӣ ки мо фаҳмода натавонистем, дар давраи инкубатсионӣ, дар давраи пинҳонӣ вирус метавонад бо таври бо бадани ҳамин нафаре ки имрӯз ҳар рӯз аз марзҳои мо мумкин зиёда аз ҳазорҳо нафарро мегузаранд, бе молишаки мусбӣ манфӣ мегузаранд, баъди 3-4 рӯз то 1 ҳафта вай мусбӣ мешаванд. ҳоло он ки озмоишгоҳ дар ин давра вай чиз карда метавонад. мо тавонистем 5 моҳ марзҳое дорем. аз эҳтимол дур нест ки ин вирусе ки аз беруни кишвар омадагӣ ва ин табиӣ аст ки ягон давлат худашро эмин карда натавонист. вай даромад. лекин вақте ки инкишоф меояд аз организм ба организм меравад, аз 5 нафар якташ шакли вазир мешавад, 4тош ё беаломат ё ки бо шакли сабук гузаронида фикр мекунад ки вай ягон зарар надорад, ҳарорати баданаш ягон тағйирот нест, худашро нақс ҳис мекунад, лекин мусбӣ аст. дар бисёр ҳолатҳо ҳамин намуд шакле ки ҳозир ман гуфтам дар тамоми ҷомеа, ҷои корхона мо таҳлилҳо дорем. таҳлилҳое ки мо дар дасти шумо мегардонем, 43% нафарҳо дар хона истирохат ёфтанд, 43%, 12% дар корхонаҳо, 11% дар маракоҳо. меравам маракоба, мебинем ки ман ягон аломат надорам, шакли мусбӣ хориҷкунандаи вирус COVID-19 дар ҳамин муҳит, дар бозорҳо, дар нақлиёт, дар тамоми ҷое ки ин чизе ки ман мегӯям амалӣ ки ин донише ки бояд аҳолӣ дорад, ин ба фикрам мо дастҷамона кор накунем ва ба аҳолӣ нафаҳмонем. ин вирус рафтан мегирад. агар соли пандемияи гузашта вирус на он қадар сурати бештар дошт, имсол мебинед чӣ хел дар як оила тамоми аъзои оила, дар баъзе оила мо дорем талафот ҳам 2-3 нафар талафот дорем. дидед ки ин шакли ки шакли монанди делта аст. мо оли тасдиқиро ба шумо мерасонем, лекин асlan муҳим ҳамин аст ки ӯ табобата мо мерасонем, дороворӣ меёбем, ягон камбудӣ дар ин самт мо надорем, омодагии сохтори тандурустӣ ҳаст, лекин он самте ки аз мону шумо дорем ҳоло ҳам беҳудият талаб мекунад. як дафтар илова бар саволи шумо ташаккури зиёд. мо ҳамеро танистем ки дар ҳақиқат масъалаи пешгирии бемории сироятии коронавирус фикр мекунем ки бояд дар тамоми идораву корхонаҳо аз ҷониби ҳама масъулони ҷумҳурӣ бояд ба пуррагӣ баррасӣ шавад ва дар баробари кормандони соҳаи тандурустӣ фикр мекунем мо гурӯҳи корӣ дар тамоми мақомотҳои ирояи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ ба тавсия расида аст ва пурра аз ҷониби чӣ кумитаи ҷавонон, кумитаи занон дар баъзе мақомоти ирояи ҳокимияти давлатӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шуданд. албатта ба пуррагӣ дар тамоми нақлиёти ҷамъиятӣ дар ҳудуди бозорҳо ки зичии аҳолӣ бениҳоят зиёд аст ва мо ҳамавақт дар худи баромади телевизионҳо зиёда аз 10-12 маротиба аз ҷониби мутахассисон оиди пешгирӣ ва паҳн нагаштани бемории сироятии коронавирус чандин пешниҳоду таклифҳо кардем. мутаассифона дар байни мардум то ҳозир дарки пурра намекунанд, чунки як худ ягон ниқоб бояд як ҷузъи либоси доимии инсон бошад ки вақте ки мард нафар ба кор мебарад ҳатман бояд аз ниқоб истифода барад, чунки дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба зарояти оила дар бозор ҳамарӯза мо гаштугузор харид мекунем. ҳамавақт мо бояд дар якҷагӣ фикр мекунам, агар ҷиҳати пешгирӣ дар якҷагӣ мо
масъаларо баррасӣ кунем фикр мекунам ки дар баробари ҳам гузарондани ваксинатсия ҳам чорабинои пешбинанда ба як мақсади ноил мешавем. Як саволи дигар ки шумо додед, варзиданед олимони ватанӣ дар тамоми тавбати процесси тавбати байналмилалӣ, ҳамина гуфта метавонем ки он таҷрибае ки соҳаи тандурустии Тоҷикистон дорад ва гардиши хонагӣ, пешгирӣ, ташкили тавбати дар дармонгоҳӣ, ин тавбати таҷрибаи пешқадам аст. На ҳама давлатҳо метавонад ин корро ташкил кунад. Тавонистем бо ҷалби ками катҳои бистарӣ мо тавонистем шарҳро идора кунем. Ман мегӯям фақат дар сеюм қисмати ваксинати пешгирӣ аввалияни дар самти пешгирӣ паҳншави меморӣ не, фақат дар самти тавбат. Он чиз дар сеюм ҷой меистад. Тавбати меморон дарёфт кардан дар мадди сеюм меистад. Ҳамин соҳада сохтори тандурустӣ хело таҷрибаи хуб дорад ва имрӯз платформа дорем ки дар созмони умуми ҷавонии тандурустӣ дар тавассути ҳамин платформ тамоми ҳамсоя давлатҳои дуру наздик иштирок варзида мо мубодилаи таҷриба дар таври доимӣ барвомонда шудааст. 1.5 сол шуд ки зиёда аз садҳо конференсияи байналмилалӣ бо иштироки бевосита вазирати тандурустӣ, олимони ватанӣ иштирок варзида ва боз ҳам такрор мекунем ки он суханоне ки аз мутахассис мебарояд бо таври дуруст бояд бо аҳолӣ фаҳмонем. Дар ин раванд иштироки шумо бевосита ба фикрам як чизи роли асосӣ бозӣ мекунад. Это был апрель месяц. И вот они до сих пор 90%, это уже август пошел, наступает. Они не вакцинированы, не потеряли первый раз вакцинирование. Потому что я 23 по 23 я получила у меня прошла информация, что на республике Модерна за вакцина и по каким каналам и на каких Спасибо, это очень важный вопрос. Многие вакцины. На самом деле, более 90% это из системы образования получили вакцинацию, только одну. И для противоэпидемических мер очень важно получить одну дозу. И в отношении AstraZeneca он отличается тем, что уже первая доза дает 93% успешности и 100% он предупреждает смертность. И в этом отношении мы обеспечили только одну дозу вакцины только с той целью, чтобы охватить больше людей, в 2 раза больше получается. Тогда как, согласно исследованиям сегодняшних ученых, вторая доза, чем позже она делается, тем более устойчивый эффект наступает. Если расстояние между 2 дозами чем короче, тем он менее эффективен. И поэтому надо выдержать определенную дистанцию между 2 дозами. Это очень важно. Это только касается AstraZeneca. Что касается CoronaVac, то нужно выдержать 28 дней до 12 недель, до 3 месяцев. И еще раз повторяю, для любой вакцины, чем больше расстояние между дозами, тем более устойчивый эффект. И касательно Модерна, только сегодня утром, благодаря поддержке, прежде всего, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и правительства Республики Таджикистан, мы смогли получить первую дозу, 1,5 миллиона доз Модерна. Модерна отличается очень высокой эффективностью. Это известно всему миру. Такие страны, как Америка, Израиль и передовые страны, они вакцинированы. И на сегодняшний день они получили более 1 миллиарда доз вакцин. Но есть еще одна особенность. Любая вакцина, мы вот сейчас уже на своем опыте видим. Если AstraZeneca немножко вызывает больше выраженного эффекта, Sinovac более мягкий, мы говорим женский, то Moderna немножко жестче. Но нужно иметь в виду этот эффект, который мы хотим получить. Ведь мы вызываем искусственное заболевание без вируса. Сам вирус, он неактивный. Мы должны вызвать заболевание это. Если он бессимптомно протекает, гладко скажем, имейте в виду, что у них антитела вырабатывается меньше. Модерна, она еще более жестче, чем
AstraZeneca, но эффективность ее сегодня на мировом уровне, он является одним из вторых после Pfizer, можно так сказать. Я не ошибаюсь. Побочек много у него? Ни одной вакцины, имейте в виду, нет побочных эффектов. Забудьте, вакцина делается поголовно, масштабно, без определения его ни анализа крови, ни исходного состояния. Больных в тяжелейших состояниях они делаются. Беременным женщинам только исключение. Но если это далеко зашедший онкологический процесс, если иммунодефицит, если какие-то тяжелейшие заболевания, именно этим больным надо делать вакцинацию. А они отказываются. Desa beniyor muhimas ama karantin. Karantin barı devlet in yak tertip dorat, nizam dorat. Barı guzashtan da karantin çi kadar çora guzori diğer çora beniyor diğer bu etleşmini karışır. Ve sarmışlar az hodisayı aloyda. Vakti ki 10-12 dariyat mintaka paydo meşavat. Oli dur az do karantin. Çi kadar koru guzarana da korki ve yo dariyov karda Darya mavqi ba karantini individuali, oilavi, yoki hami muhit ki daramca paydo gardi in infeksiya, korxona xurdi kalon. Vay hoyam bastan lozim nest. Agar vay diday donista bo shakli musbiyu be alomat dar nazdi jomea meravад vay javobgarӣ kalon дорад. Дар ин масъала мо бояд шабрӯз кор кунем. Якҷоя. Агар вай шакли мусбӣ дошта бошад, гӯяд ки ман созам, ман ягон дигар вай хато мекунад, вай барои тамоми ҷомеа бар карантин фаро гирифта шавад, ин хел нест. Метавонед мебинед ки масҷидҳо фаъолият дорад. Масҷидҳо шаҳри душанбе аллакай ба ваксина фаро гирифта шуд. Дигар рое мо ҳаракат дорем ки бо гуфтушуниди дутарафа мо мехоҳем ки мардум худаш эҳсосот кунад, мардум худаш фаъолона иштирок кунад ва дар навбати худ бо масъулияти баланд. Масъулияти баландро тока шумо метавонед бардошта. Тавассути шумо. Аз сухани мутахассис. Аз суханои ҳаргуна не. Мутахассис бояд гап занад. Фикроша ва оиди ин масъала бояд дақиқ бошад. Ва масъалаи мониторинги тарбиёт ва он чизе ки мо шабонарӯз чӣ дорем, шабақаи тандурустӣ муолимои бениҳоят бисёр дорад. Мана як савол беҷавоб монд, масъалаи мачитон гуфтанд. Онҳо дар ҳақиқат бо таҷриба дар соҳаи шуш ҳастанд. Вақте ки ҳамин беморӣ ба шуш бисёртар заратар мерасонад, мо тамоми нерӯҳое ки мо дорем, нерӯҳои инсонӣ ва онҳое ки каму беш ба ин сохтор чизи алоқамандии зич доранд, беш аз ҳама инҷа ба концепсия ки имрӯза дар кор ҳаст, дар кори ҳаррӯза, ин концепсияи пневмония мо иштибоҳ мекунем. Дар умум пневмония ин мафҳуми COVID-19 нест. Бар бисёр мавридҳо ковид бе пневмония мегузарад. Ҳамон чизе ки шумо мебинед дар акси компютеромографӣ, ин пневмония нест. Ин химический пневмонит аст. Ин мафҳуме ки имрӯз тамоми Изроил,
Аврупо ва Амрико ва дигар давлатҳои пешрафта ҳамин консепсия ба даст гирифта хеле ҳам хафтро паст кардем. Ин масъала вақте ки коронавирус ба бадан ворид мешавад, дар бадан пеш аз ҳама дигаргунии лахташавии хун ба назар мерасад. ҳамин консепсия имрӯза аст, дар кор, дар болои мизи кори мо аст. агар мо лахташавии хуна мавриди сироятёбии коронавирус ба назар нагирем, тамоми оқибатҳо, тамоми проблемае ки ба ҳамин организм дучор мешавад сар мезанад. ва вақте ки мо ина идора карда тавонем, савол шуд ки барои чӣ мо ҳар рӯз дубори се бори ситод мегузаронем. мо дониши мутахассиси сатҳи баланд соҳаи маҳдудро то духтури қаторӣ мерасонем. дар бисёр мавридҳо ҷое ки ҳамшира кор мекунад, ҳамшира бояд донад ҳамин масъала. Масъалаи мо ҳамин аст ки таҳлилои мо бо он чизе ки таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳаст, теорияи химический пневмонит ном дорад. Химический пневмонит бе иштироки илтифоб баъд пайваст мешавад. вақти масунияти одам ба як ҳолате мерасад ки масуният паст мешавад, бактериальная инфекция пайдо мешавад, сепсис пайдо мешавад, дар ин мавридҳо мо метавонем гӯем ки дар ин организм пневмония инкишоф ёфт ва тавбати пневмония боз ҳам душвортар месозад тағдирам беморон. мониторинги ҳаррӯза аз тамоми шабакаҳои мо ба воситаи шабакаи ягона мо ташкил кардаги маҳзани ягона то маълумотҳо ворид мегардад. мо ҳар рӯз бо чӣ қадар рақамҳо кор мекунем. дар ин рақамҳо бо дастрасии тамоми мутахассисон ҳаст. ин мониторинги ҳаррӯза ҳаст. мониторинг бо асоси амин аст ки имрӯз мо хадамоти назорати қобилияти тиббӣ дорем ва ин мониторинг худро барои оиди ташкил кардани тавобат, сифати тавобат, агар яке ҳодисаи нохуш бошад, мо инро баррасӣ мекунем ва дар ҷое биёд ва ягон чиз ҷазои дигар маъмурӣ меандешем. манам ҳастам. фатиҳат кунем. мо фақат кор мекунем ки ташкилоти умумии тандурустӣ ки он шаклое ки мусбӣ арзёбӣ мегардад тавассути озмоишгоҳҳо, мо ба ин рақамҳо кор мекунем. новобаста бар ин бовар кунед, дар тамоми кори ҳаррӯзаи мо тамоми ҳодисае ки бо пневмония дучор мешавад, тавассути таҳлилҳои рентгенӣ муайян мешавад, тамом бемороне ки на кам аз 2 моҳ 3 моҳ назорат диспансерӣ мебарем, дар бисёр ҳолатҳо бо ногуфта намонад. вақти бемор аз беморхона бистарӣ ба хона равона мешавад, дар ҳамин мавридам бисёр проблема мешавад. шумо медонед, дар мисоли хештаборои худатон ё наздикои худатон ҳамин процесс мо ҳозир натиҷаи мониторинги мо ҳаррӯза мегузаронем ба муассисаи шабакаҳои тандурустӣ ҳамин аст ки вақти бемор интиқол мешавад ба хона, муассисаи шабакаҳои КАЦ ба дӯши худ гирад ҷавобгарии тавобати ҳамин бемор. як намуди дору қатъ мегардад, дигар доруе ин мо мегӯем преемственность байни шабакаи бистарию шабакаи ҳукумати аввали тибби санитарӣ бояд бошад ва мо дар кӯшиши он ҳастем ки шабонарӯзӣ ки ҳамин преемственность шавад ки талафотам нашавад. факт мо тамоми воситаҳое ки имрӯз ҳаст тавассути фейсбук, тамоми шабакаи интернетӣ мо муошират ҳастем, метавонам ба вазири тандурустӣ, метавонам ба духтурои қаторӣ, ба ҳайати вазирати тандурустӣ муроҷиат кунам. мо ҳар рӯз ягон ҳодиса беназорат намемонем. ҳамаша кӯшиш мекунем ки бо наздикон вокуниш кунем, фаҳмонем. албатта медонем камбудия аст ки камбудия асли дар чи аст. خاصیت خود بیمار طلب میکند که بیمار باید در ایزولیاسیون باشد، در بستری باشد، دوست به خشتبارای چیزا بیماران با خود به واسطه با بیمار نیست، باید کنده شدگی. در این مورد البته کمبودی هستند. هم از طرف کارمندای تیک، هم از طرف خشبندایی که طلب میکند که من در
هر دقیقه من با اخبارات حالا اون که سرباره دکتران زیاد است. عبدالرحمن پاسان شما ناز میدونید که وضعیت در افغانستان از جهت هم کووید 19 آرام نیست. هر روز ما شاهدان هستیم که دهها و صدها نفر میفوتند از کووید 19 و احتمال دور نیست که شکلی که در افغانستان سرکولیت دارد به تاجیکستان وارد میگردد. اوید این مسئله ساختار تندرستی در کنار نیست. با دائم کارهای بهداشتی، واکسیناسیون کنانی و تمام دیگر چاره‌های ضروری اندیشه شدیم. و در مسئله بهداشتی شهر یک مثال عادی تشکر برای سوالتان. این باید بار دیگر نشانه آن است که مردم امروز باید رعایت کنند گپ ما نشماید. ما سخنانی که از دکتر میآید متخصص میآید باید واسطه اخبار آمد باید اشتراک فعال اگر مردم خودش فعال نباشد هزار گپ زنی فایده ندارد. میدونید دیدایید ما باید مردم عیب ندارد مردم را فهمانه ندارد. اگر ما راه یابیم که مردم را فهمانیم و اشتراک فعالانه برای اشتراک کردنشان تمام چاره‌های بیهوده نمیشه. direttore di Borei che تشکر که شما آمدید در این کتالور و مهم شما دادید. پیش از همه ما آگاه میکردم که اگر شما سر وقت واکسن میگرفتین البته با واکسن مرحله اول در محدودیت داشتیم. شما دکتر نیستین یا آموزگار؟ اگر آموزگار یا دکتر اشتراکی هست. شما امتیاز دارید. اگر واکسن میگرفتید و اینسولین کسال قند هم دارید. اما که نو بسابارین البته دوروری برای
خودی بیماری نیست. من چقدر که قید کردم بیماری خودش دارویی طلب نمیکند. فقط مسئولیت خوب و طرز حیات سالم و تمام چارهایی که بی دارویی میشود و مانند رعایت کردن رژه. ما چند حالت دیدیم که تا 7 میرساند. کسلی دیده دانسته که کسلیش اعتراف نکرده میخیزد میرود یگان با ورزش میفهمد. این حالتها هستند که با صرف مبلغ یا که تماما مبلغ صرف نمیشد یا با صرف مبلغ کمی توبت کردن ممکن. یکی حالتی که شما گفتید شما در حالت وزین دچار گردید و بسیار پرابلم‌های دیگه کسالای همردی که کووید خودش 19 نه از عاقبت‌های کووید میفهمند. وقتی بیماری انکشاف یافته پیش راهی وای نگرفته رفته تمام نورسای دیگه ارگان‌ها پیش از همه نورسای نفس سیستم نفسی می شود. بعد در شرایط هیپوکسیا تمام سیستم ارگانیسم چی می شود ضعیف می شود و توبات بسیار گران ارزش را طلب می کند. تصور کنید یک روز ریانیماسیون چقدر نرخ می است. این مصرف برای ما از ما نیست. این مصرفی که برای بیمار باید این طلبات هر روزه بیمار می شود. سر کره اکسیژن طبیعی. من امیدوارم که با سوال شما جواب دادم. این نرخ داروی گیپارین نرخنامه البته در ریاست نزد سروزیر جمهوری اسلامی که اون کس رئیس ستاد جمهوری هستند همین سوال دوم برداشته می شود که چیکار کنیم که نرخ کمتر شود. نه فقط نرخ دارویی با آزمایشی هم نرخ دارد. وقتی انتخاب شش انکشاف یافتن میگیرد چقدر مصرف آزمایشی زیاد می شود. حساب کردیم که قریب 1000 سومانی برای یک نفر انتخاب شش. نیکی ما وزارت تندرستی در همکاری با حکومت توانستیم که تمام تحلیل‌های رنگینی ارزشش 30% کم بود. در مؤسسه خصوصی 30% ارزشش کم گشت. در مؤسسه دولتی با طور رایگان. امروز ما برای ساکنان دوشنبه در مرکز طبی شهر رقم 1 یکم سرویس که تمام تحلیل‌های با طور رایگان برآمدیم از جمله کامپیوتر توموگرافی مرکز کرده تمام نیازمندان میتوانند با طور رایگان رفته مراجعت کنند. برای دارویی باشد بسیار دارویی ما استحصال وطنی است. ما محتاج از بیرون از جمهوری آوردن نداریم. همش استحصال وطنی است و نرخ‌های وای از 3 تا 10 مرتبه کم است ارزشش. نو سباین ما کوشش میکنیم که پیش از همه دارویی برای خود بیماری اساسی رایگان باشد برای کسال همردی ارزان گردد. این مسئله که ما شبانه روز کار میکنیم. محترم جنابی در مسئله این امور که از رادیو بزرگ صحبت کردم وقتی پوبلیک است محتوا چقدر شاید ما میگویند نفهمیدیم که اون نمیتونم بیمار کرده میشدم دوست حتی خوب پیام بیمارو که یعنی از کووید بود حتی کسی کرد دوم کمی که هست که امور ما همه یک گونه گویا کمی امور هم کرده همین یک جواب روشن گرفتم دوم در مورد موضوعی دارویی تاجیکستان با صحبت کرد. یعنی اون معلومات خوب داره. یعنی چی سری واردات یا صادرات؟ صادرات. اون خارج و چی دوره که برای خارجه دوره برای ما انا سری بسیار میشه شخص نورسوی گردن من از سوال اخیر میکنم مرحمت مراجعت کنیم ما با طور رایگان یاردم میکنیم. من همین جای حضور دارم برای من در یکم سریس که من شما رو دیگم بله فرزند خون پرد
اولش بسیار جذاب است. هر وقت که مجال استخدام می‌کنم من دیگر نقطه رو Марhamат, муроҷиат кунед, мо ин масъала баррасӣ мекунем. چندین بار مراجعه می‌کنیم باور می‌کنید На зиман доред. Масъалаи омур. Омур дар тамоми дигар дунё, дар тамоми гӯшаҳои дунё омур ғалат аст. Омур ягона нест. Ва имрӯз ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ тавсия мекард ки ду намуд ҳаст. Идентифитсирований мебар. Шакле ки мисол вай тасдиқшуда бо тавассути озмоишгоҳи вирусологӣ 7.1 ва ҳолатҳое ҳастанд ки вай мусбӣ арзёбӣ намегардад. ҳоло он ки тамоми аломатҳо ҳаст ва бо инкишофи челгӯем вай дигаргунии дар шуш ҳаст, дар аён аст ки матове сикломегон ё ки полисингулар пневмония шаҳодати он аст ки дар организм вирус ё гузашта рафтааст, манфӣ шудааст, ё ки тамоман вай дар шакли беаломат гузашта. бовар кунед дар бисёр мавридҳо ҳамин дигаргунии шушҳо агар рентген накунанам ба таври беаломат ҳаст, ҳамин шушҳош ҳамин хел мо ҳамаша таҳлил карда наметавонем, азодаи кор намебурад, лекин ҳамун нафарҳо дигаргуниҳо доранд. барои ҳамин тибқи таснифоти ташкилоти умуми ҷаҳонии тандурустӣ 7.2 баровардагӣ неидентифитсирований пневмония, он чизе ки ба тавассути озмоишгоҳӣ чӣ намед, не ки барои идора кардани ин намуди инфексия дар тамоми дунё шакли 7.1 дар корбарӣ. барои ҳамин фарқият пайдо мешавад ин масъала. аллакай 273 намуд номгӯи дорворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар истеҳсоли ватанӣ ҳаст ва рӯз то рӯз зиёд гашта, исосина 6 моҳи истифода гашта 13 номгӯи нав пайдо шуд ва ҳамина гуфтанӣ ҳастам ки агар ин талаботи GMP General Medical Practice агар бошад ва метавонад бевосита ба дигар давлатҳо бурорад. на ҳама ширкатҳо ӯҳдаи ин дорад, лекин оваста ин мо медонем ки як мисоли Вижа Фарма дар Турсузода ва маҳсулотшон ба Афғонистон ҳар сол дар арзиши муайян судоровори содирот кардааст ва ин мисоли ягона нест. тамоми маҳлулҳо барои табобати мисол аз ҷумла коронавирус, антибиотикҳо ва чанд намуд ҳаст, 10-12 номгӯе ки метавонанд дар содироти тарки чиз дар ба дигар давлат дастрасии дигар давлат бошанд. Афғонистон бо агар мисол маромат Абдулазиз метавонем дар бораи маҳсулот агар дар самти ашёи хом бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадр дигар ширкатҳои берун аз ҷумҳур оварда содир мекунанд маводҳоя. як бор эҳтиромона хоҳиш мекунам ки вақте рамзи мо гузашт ва сарбории мо ҳозир зиёд аст, илтимос як саволӣ агар розӣ бошем. марамат. من یک چند سوال و پیشنهاد داشتم. آیا با مشکل‌های اداری طبی تجلی سودشی یا مبلغ از طرف دولت جدا کرده می‌شود یا نه؟ پس چرا اگر جدا کرده شد زیادتر این فروش‌ها از این نوع می‌شود عموما به استیلا مبلغ می‌گیرند تا 200 اگر مثلا از مرکز دور باشه مرکز آمده تا 200 تومان مبلغ می‌گیرند. از سوالی دیگر تا حالا طبیبانی هستند که به خاطر همکاری داشتن با فیرماها گرفتن فایده‌های بعد بیماران کسب می‌کنند، حتی می‌گویند که بیمارخانه رفته دارو خرید. چقدر این شکایت‌ها بودند؟ از این شکایت‌ها شکایت شهرداری و خدمت رسانی طبیبان خصوصاً طبیبان زنانه خیلی زیاد هستند. لطفاً
محترم زندان MFP در زمانه از کار آزاد شدند یا که آگاهی کردند. باز سوالی دیگر و بعد ما کووید شد و چند روز یا چند ماه واکسن گرفتنش ممکن است. من از سوال اخیر بیچاره همین معاش طبیبان زیاد شود. در نقشه هست که همین معاش طبیبان زیاد شود. من از سوال اخیر سوال میکنیم و در روی معاش و واکسن بعد بیمارشوی میتونن در مهلت نه دیر از 6 ماه بر وقت ممکن یکی نه دیر از 6 ماه واکسن تکراری باید واکسن گیرن برای بیماری برای تو 6 ماه از 6 ماه زیادتر و احتمالی با سرزنی تکراری دارد و اوید معاش کارمندان تیم شما همتون میدونید که با تشبس پیشوای معظم ملت با دستگیری بواسطه اون است دویم هر دویم سال معاش طالبان ای 15 تا 20% میافزاید شما تصور کنید نسبت به 2000 سال یا 2010 سال 2020 صدها مراتب هزار مراتب معاش زیاد دارد لیکن امروز با دیگر عامل است اگر معاش کارمندای ساحه گویم اجتماعی چقدر زیاد برداشتن گیرد اینفляция بلند میشود مالهایی که شما میخرین از مالهای از بازار آزاد وایم قیمت میگردد پس با این یک سیاستی است که بلند برداشتن به آخر نیست به کنار نیست این همش تحلیل اقتصادی باید داشته باشند لیکن ما میتوانیم بگوییم که برای گروه علایده اگر بگوییم افتضاحات را ما میدونیم که نارسایی کادر است در ساحه افتضاحات در آنها هم نیز تمام این امتیازهای دولتی دارد و امروز آن توسط مبلغ‌زوری ایلوواگی از سال 2020 تا 2021 چقدر ما آماده باشی بیمارخانه زیاد گردید هم با دسترسی تجهیزات زمانوی رنتگن توق اگر رنتگن رقمی گیم زیاده از 106 عدد 16 عدد کامپیوتر تمام شماره دستگاه‌های نفس‌کشی سونی 3 مرتبه افزود ولی یگان ما تنفیسی نداریم حالا که پیش از کووید ما همگی 350 عدد چی داشتیم فعالیت داشته در کار بود باز ما با 3 مرتبه زیاد گشت شماره تا 1,500 زیاد کرد باز یگان مسئله تنفیسی اویدی مجازگردانی ما نداریم طریقی نداریم گوی میشه یوری تجلی کمبودی است ما این مسئله کار میکنیم تشکر باری سوالتون دکترای زنانه علاقه اگر مرمت زلفی ابسامدن موردی وزیر من می‌خواستم که شما باید مثال دقیق باید پیشنهاد کنید در کدام مؤسسه که شکایت‌ها هستن در حقیقت شکایت هستن هر یک شکایتی که می‌شوند صد وقت مثلا که هم راهبر مؤسسه تندرستی و هم اصلا که بیمارستان من که وقتی بیمارستان مدرسه مادرسه هستم ما آموزه هستیم سر وقت همون بچه تحلیل بکنیم چورانوی بکنیم و شما بیشتر کنید که اصلا آزاد اگر ما هر یک طبیبی که آزاد کنیم البته ما چورانوی میکنیم سر وقت یا با تحلیل اختصاص بکنیم بطری که بینیم جزوهای اقتصادی ما سر وقت با این آیدی همه فکتی که دلیل است این نوعی عرض چقدر فورد همه تحلیلی که همیز جواب دادن همه برده این در بیمارخانه نوعی عرض بیمارخانه شهر استرالشان باشتی چقدری که هست جواب رسول برد همین روز چند قدر جواب شده گه چقدر به مبلغ رفته گه یگان اگر این لازم ما با فکتش هم بتونیم کوشش در فلان جفته نویسیم ما این آشتو شهرستان دیواشی گفتید ما مسئله همشو میبردیم بعد احترام خواهش میکردیم که
Истравшан, Зелаштиш. 3 ноҳе ман нависта гирифтам. Эҳтимолан хоҳиш мекардам аз шумо, розамалигарон. Агар ягон фарқ дошта бошед, бо рақаму телефону бед мушаххас гап занед. Мо дар бои як ҳодиса дар бои сохтор гап задистем. Бед саволи охир бошад ёки нафаҳмидам. برای چی اکثر دوره‌ای در مورد شما قیمت رو در بیاد ارزان بشه. اگر شما یگان تحلیل مشخص داشته باشد مراجعت کنید با طوری کاری. خب نباشد ما شما سوال یک سوال دیگه آخر می‌کنم. Фақат ҳамин хелас мо соли навро мо гӯем ки дақиқтар то 10 январи соли ҷорӣ ягон ҳодиса ба қайд гирифта нашуд ва ин бевосита ман фикр мекунам ки бо натиҷаи дарҷамона кори ҳам рӯзноманигорон ҳам ҳукумати ҷумҳурии Торкистон ҳам пеш аз ҳама аҳолӣ мо дуруст ба роҳ мондем то рӯзе ки шакли нав аз Ҳиндустон пайдо шуд ва мо метавонем гӯем ки вақте дар Афғонистон шакли нави бениҳоят паҳншаванда ба Федератсияи Россия паҳн гардид, ин акун таллои таъсиф нашуда, таллои худам таллои мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва тавассути Федератсияи Россия ба Тоҷикистон ворид гашт. Лекин то 21 июни соли ҷорӣ мо тавонистем дар тамоми чораҳое ки дар Марсо дар дигар ҷо изоляция мекардем чӣ мекардем яке мо гуфтем хоси худи сирра ва дар давраи пинҳонӣ мо инкубатсиони период мекардем бе натиҷаи мусбии озмоишӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардад ва баъд аз гузаштани вақти муайян вай паҳн мегардад аввал дар шакли беаломат мо барои чӣ такя мекунем ба ҳамин шаклҳои беаломат ки мо нисбат ба ин якҷоя кор набурдем бо рӯзноманигорон нафаҳмодем ба аҳолӣ ки ҳамин шаклҳо чизи хавф дорад на ин ки агар сурати ёби тасдиқ кунӣ изолясия гирифта тавобат кунӣ ягон чиз аҳамияти ҷиддӣ надорад лекин он шаклҳое ки фикр мекунанд ки вай хуб аст саломатиш хуб аст лекин шакли мусбӣ меравад дигарҳои сурат меёбад ман статистика беҳуда наовардам ин такрор аст خب اگر دیگر سوال نباشد با طور مشخص ما با شما در اخبار تقسیم کردیم اگر سوال باشد ما در